Biyag ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. Maikan tayo amin abu barangay. Berhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay ti gatangan ta 5 kilo kano ti tunggal tao. Isu amapantayo kadagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang magdakas na numapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kayat amapan kami. Apay, mabain manan. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya di asawam. Anya ko matipagbayinan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Tas jaymat ngamin di asawak. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta saan itan? Tain lako namut amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni ti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang, kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan tun dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ungtanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anairuam iti trabaho ni Benji. Bapa nakijibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nangibati kay ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Laang, kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Taimbi sa pagbayad na. Ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno. Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit di ti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apa nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunan, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nagmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti adu nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong. Kababain. Anya? Idi, da kami at dababaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Ore pay! Basta di kag katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay, basta di kag trabaho. Bantayam kiti dagitan nakta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinagad ka dito balay. Birthday. Imayak tao may kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Magtanda pa iti Agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata.
Ha? Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapul a pribado a doktor ti pagpa-check upan mi. Taadamad kwarta mi. Ha? Ay, kastaya. Sige nga rod, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakad ita ikanan, Tatang. Benjay. Pinalingkik ita dayta. Paggunwaan tayo, tapnada si Daniel. Sana nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay ka pinalingki mi ah. Ne, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na, ay, amo konti ugali day tamanugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag itisan ni ko anay patawid kan ko na. Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ije probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ngam isuda saan. Ay ket wala, Ryan. Agyaman na ka, amok ngamin asaan ka anaimot ta managsimba ka. Agyaman na ka, nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa Uwen to, tata. Madanon to day ta, akan ito. Di ka lama buwan iti kastangar aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Un angam, adamat kwartam. Yang kakatagpalpalibre tan. Madlawd na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Un angam, panangloko ti kastangar aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no mamuanda nga adugayam ti lugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno daras ta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Addan to pa amo ka Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay. Inak umutang ije store. Saan ka store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ibagada amang urkurangistan. Kat pudno mo tamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga roden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumanga utang akastoy. Babasit pa'y lang rod dagitan nagta.
Napusot mo tan tiburidek. Mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan? Di ka lang mabayanyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanya ngay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Akit padasam latang awisan Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermo ni simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta ngay, pare Benji? Kastoy. Ayos lata matibiyag. Na-progreso lata. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Ne. Apa nga ay no siya. Jack itulok. Ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jack makapan ijay bangko. Jack makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda, pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa panak, pare. Ay, inton maminsanin Sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya. Apa yung inaldaw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagiti anak na. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak maisublin tao, tinapo ka kinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo't aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagiti anak ta. No kasta, inlimod mo ti panakilablabadam anak ko. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardengan nak. Yaunay lakit dinaya day jeng asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da nga amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumut laang di asawam. Kagap-gapo medya doktor, Ryan. Aguyak kamatan, bakit? Saan lang siyak taguyak? Uray dagiti anak ta, agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Kasano kat awan sustansya ti kanan me? Tadi kamat mangibati iti igatang iti sidaan no kas diyang arumwar ka. Ako hay. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapat ti pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pangpangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta te mas napatpatekkan ka. Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan.
Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan nga eh? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya? Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ha? Ay, saan bakit? Ay, ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na ko ma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Biyag. Di tao. Auntie Sani, panag-enrollan inton umay allowance. Ay na, di ka nag-eskwela, Ella. Awan kwarta. Ha? Aga-abroad ka langan. Oray ta 22 mo titawan mo. Mabalin mo taga-abroad. Awan mat kwarta pag-abroad ko, auntie. Ay, may remedyo ti kwarta. Umutang akit ti pag-abroad mo. Basta bayadam to, inton maka-abroad ka. Inakumutang itibak na nga kalugaran tayaw. Nasingpo na jay. Sigurado pautangan nak. Ha? Aga-abroad ka kay din. Ag-eskwela kanto inton makaurnong ka, Ella. Pangaramata may ti utangam a kwarta, Sali. Ay, kwa. Pag-abroad ko man ni Ella, ka anak kak manang Rosa. No kasta. Agabrod ni Ella. Win tapno makatulong mat kada kami. Tanay, no saan nagapukan niya ka nangampun kan kwa na. Amangan no natiltil day jay. Amangan no malnuris pa lang aging gaita. Ha? Ay, induldulin ko dagitay supot ti ginatgatas na idi ubeng. Taupatlat taon na idi inampun ko. Kumusta kaya man dagiti dadakkel na, Sali? Ay, kasjay lata nabisyo da, agpadpada. Manipod nagsinada, addan sa balya pamilyada. Nakakaasingaro dagiti dadumang anak da. Nasapada na kaya sasawa. Kasta aya. Ay nawun. Iso nga agyaman ni Ella at ay nalaki ti puder mi kadagiti anak ko. Iso adakkel mo't ati utang nanay imbaga nakam kanyak nga ikit na. Kat, apay, awanan plano mamakiasawa manan. Balo ka matan. Ay, jak may baga manang. Ang amuray sa anon. Ang amnodan to pa'y dumatang ako. Mayatlat tamad Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoya, agurura iti ipawit mo aswildom. Inton bigat pa iti sweldok, auntie. Nay, ipawit mo adagos ata, nay. Jak pa'y nabayadan namin nga utang ko ditoy. Ha? Kunak man nun nabayadan yun, auntie. Tadiretso mati pa nagpawpaw ko iti kwarta. Ay na, kanagadumat ipagastusan dito'y balay, Ella. Gumatang kami matiti kanan, may. Kanda duma pa masapsapul, may. Auntie, Nay, saan ko mangagsasakit tinaka mo ata, nay? No sana ka po kanyak. Awan ka dita abroad, ita. ha? Iso nga gananos kawan. Tainton makabayad tayo iti utang. Isa runuta patarimaan to'y balay tayo. Ha? Wen ka na kan. Gastusam to'y balay, tabalay mo to na ito yun. Ha? Saan ko laabalay, auntie? Balay tayo amin, Basta balay mo to, Ella. Balay mo. Ha? Anya,
Agbakasyon ka kunam. Wen Auntie Sally, padaanan nyo ti isasangpot ko. Sige nga raw, tasabtan kan to iya airport, Mangar kilaak iti van apang sabat ko kan ka. Uray sa anin, Auntie. Tamabannog kayo lang agbiyahe. Agbasak to lang nga. Isaan masapol nga damang sabat kan ka. At dapay magtaimpaw it mo aswildom. Isun ati pangarkilak iti van. O sige nga rod, Auntie. Da kayo ti makaam mo. Sige nga rodan, tani rabiin. Maturog kay matan, Bye. Ay, talaga nakasingsingpot ni Auntie Sally. Manipod na gabruda. Saanan akas idi ang nakais-istrikto kanya. Ngam ita, siming putan. Hustumot kit di nang rona kit agawid akon. Agdeden na kami manan kadagiti kakasinsin ko. Ay, nakana kanela, kailiw na kan. Oray siyak, Auntie, kailiw kayo mutan. Ay na, talaga gayam anapintas to'y pinatakdiri abalay, Auntie. Wen balay mo dayto yun. Dayto yun ti buong at ado nagbambanno kami dya abroad. Pinatarimaan kon ti balay. Iso di makilan na yun. Balay tayo amin, Auntie. Ay na, nagpintas tinamayan nyo, Una, tapno makita mo ti bunga ti nagbambanno kam. Sana na tagpi-tagpi ti sisim ti diding tayaw. Napintasan ti balay tayo kanakan. Wen, Auntie, balay tayo. Balay mo, gayam. Balay mo. Pasalubong ko nga'y manang Ela. Ay, katuan, talagang adda para kan ka, Violi. Oh, atoy, sapatos kan badbado. Amok ngamin akakasta akawas di paborito nga isusuot. Saan ka di? Ala, nagpintas. Thank you, manang, ha? Ay, nakasingsingpot ka talaga. Awan anyaman na. Oh, napanan ni manong mo arod. Tsaka mo, napansiguro iti balay ti GF na. Nukas na? Adan nobya ni Rod? Wen manang, namin adun ngayon sangpot na dito balay. Katsi ka ngay, Violi. Adda ka di matan nobyo? Umadalin, manang. Taplano kon nga aklunan di agdat-daton kanyak. Tagayatak matan kan kwa na. Talaga? Sa bagay, 25 mo matan, saan ka di? Kalalaingan na apan nakiasawa day taatawan. Ala, asawa adagusan. Saan pa'y umuna ka pa makiasawa, san to siya? Depende, no adda mailawan nga garam kanyak, Violi. Imposible ang awan. Kat nakapimpintas ka mat. Napimpintas ka nga ron ngam siya. Agpadata na pintas, Violi. Masapa ak amang lukat dito istor ni Auntie. Tapno matulungak matiikit ko nga aglako. Nay, nasapa ka mga bimangon, Ela. Wan, Auntie, iturog yung kumapay ta siya konti agluto ken mang lukat dito istor. Masapa ak mitlarumwar. At datin dara ka kasar. Kasar ni kumparik nga Armando. Ha? Nagubing di asawaan na. Agtawon la iti 21. Idinto ta 55 ni pare Armando. Ni, kasta ya. Ay, katswerte na no kasta, Auntie. Huwag nga rod Sige, kay sagana kong tarwatag. Maturog ni Levi dito'y balay, manang Ela. Agkaida kami iti silid ko. Rod, sigod ka din ngar aramidan nyo ti kasta? Basta agkaida kayo latan no kay kayat nyo? Saan na kayo nga ungtan ni Auntie Sally? Saan, manang? Nairuwa mo ni nanang iti makitkita na kada kami. Kat, kasanon no agsikog tinobyam kasinsin. Di na saya, tadan ton anak mi. Apay, awan ka di plano yung agkalaysa? Awan pa urnong ko, manang. Tawan permanente at trabaho. Pa-extra lang ti mas master ka katrabaho. Liklikam pay lang nga rod ti mangisang pat iti GF mo dito balay, Rod. Tama nga no agsikog. Kat ni, awan pa'y matlagayam ti urnong mo ading ko.
Sige nga manang. Amangan no damat urnong mo. Ah? Ay, awan aadin ko. Taimpaw-paw ko amin ti sweldok idi kininanang yo. Pinagpatarimaan na dito'y balay tayo. Kas makita mat. Di makkel ti balay tayo, Rod. Ay-ayatan ka, Ella. Ha? Uy, Benji ha? Di nakpaglulukwan. Amok atis-tistingan naklang. Anya paglulukuan. Saan? Seryosak iti bagbagak. Nagpintas ka ngamin. Ken madlaw anak kasingsingpat ka. Nagagat ka pa eh. Ala, pumanaw kan. Tanagatang mumutan tigat-gatangam. Pangaasim, Benji. Amok apag tri-tripan naklaang. Kasano ti aramidek? Tapno mamati ka kanya, Ella. Itala may turod ko ti agpudnukin ka. Ang kinapudno na nabayagan na crush ka. Pudno aya jay imbaga ni Violi kanya kela. Agayan ayat kayon ka ni Benji. Kwa, uwananti. Medyo nabayag matpasitan ang nagdaton kanyak. Iso nga inaklon kon. Tagayatak matan kan kwa na. Jaklag tagtagaray. Ngampal paliwan ka ela. Ha? Anyat kaya tiyo asawan, anti? Apay akaslawan mo ti planong agsubli ija abroad. Ha? Kwa. Kuna ngamin ni Benji nga uray jak kanon agsubli ijay abroad. Tadi na kayat apumanawak. Apay ngay. Kasano makaurnong ka no di ka agsubli ija abroad? Kwa, anti. Kinapudno na. Plano minti agsimpa kini Benji. Anya? Apay, masikugan. Ha? Ni, saan, anti? Awan pa'y mo't napasamak itinagbaatan mi kini Benji. Maglagayam. Nga mapay nga ron agpakasarkan ngay. Agabroad ka pa'y. Sayang ti kinaubing mo. Gundawayam ti kinapigsam ngagtrabaho. Tapno makaurnong ka manan. Agpanunod ka mamatela. Saanan? Di ka nagabrod, Ella. Agkasartakit din. Saanan na masapul amanggad ka iti adayo. Tadamat pagsapulak. Umdas mo't siguro apagbiag tati matmatgadak. Kas company driver. Tamalaksid iti na ita. Makipaspasadak pa iti rabi iti taksi iti kasinsin ko. Kaslama ba inak kini anti, Benji? Pagbainam ko ma, kat balay mo ma, ti pagnanaadan nyo, sana ya. Nagrigrigatam day jay. Wan, ngam adalat na pa nagbain ko. Basta, no talaga matlang ay ayatinak, di nakngarod panawan, Ella. Pangasim. Anya? Iti basit la restaurant ti pakaselebraran ti kasaryaw? Manmanundo lang arot ti maawis ano kasta? Wan, anti, tapno saan unay anagastos. Mapili la ang dagiti dumaray. Ay, imot kayo magayam ka ni Benji. Ha? Kundi kasar kayo nga mapili magayam ti imbitaran niyo. Madiya ti kasta. Anti, Apay nga kasta kayaw. Agbalbalin kayo nga imot iti kasta nga ramid yaw. saan, anti? Kayat mila ti makainot kini Benji. Tama asya na kan kwa na. No kumata nag-abroad ka manan, di nakaurnong ka pa'y. Nga man yang araw no talaga makasa-asawa kan. Awan maramida ka. May baga na tikas jay. Idinto talaga iti duang anak na. Awan pa'y uray may sakadakwada ng celebrar iti kasarda. Di mo't insang putdan na iti asawa da iti balayo? Wan, Benji. Day tamot ti dilawag ka ni Auntie Sally. Makita na ta. Ngamdag iti anak na. Di na ida makita. Ala, bayaman. Di mo pa kariribukan yan, Tim. Kanya nga nga rod. Talaga siguro akas dati ugali na. Inton bigatan ti kasarta, Benji. Uwan nga rod. Kitagyaman nak, ha? Takinayat nak. May sala ti rason iti day ka. Gaputa ay ayatan ka, Benji. Auntie, tangay nalpasan ti kasarmi kini Benji. Kidawag ko maadito'y matan balay ti pagnaadan mi.
Tapno saan kami nga agabang. Ay, overloaded tayo dito balay, Ella. Nuyawid mo matanda asawam dito, oy. Ha? Pasensya ka na. Saan na pa nag-emote? Nga mado tayo na yun. Amumatan dito yung tipagnana at dagiti asawa, dagiti kakasinsin mo. Kasanon, maganak kayaw. Dan nga umado tayo. Ha? Auntie, adamot silad ko apag naadan mi kini Benji. Uray lumasin kami ton iti kusina mi, auntie. Ay, sorry talaga, Ella. Ngamjak kayat. Pasensya kan. Nakiasawa ka mo ton. At dan bukod mo pamilya. Iso lumasin ka na iti pagnadam. Auntie, adamot siguro ti karbangak iti dayto abalay. Tasyak Kunaktupay kat. Agibuy-buy kan, Ella. Ang mala, mawatan ka. Ngam sore. Dakkel nga agpaiso tulong mo iti dayto abalay. Ngam siyak ta kinagan. Iso siyak nga rod tadaan karbangan iti dayto pagtangan. Ha? Ngam, kasanon tinagas-gastos ko, auntie. Awan ka din ti karbangak dito eh. Awan kasuratan na nagpinirmaan ta. Asi ka tinaggastos para iti pan nakatarimaan na. Iso ano planom ti mangidarom kanyak, awan mo ti bidensyam. Anya nga iti maramidam. Anya. Sa dino ngay itan ti pagnaadan ta, Benji. Hala, Houston, di ka nagsangit bakit? Di mon panunutan ti imbaga ni Auntie Sally. Tapos saan nga agsakit ti barokong mo. Makipagnaad ta pa lang iti basit a balay mi. Tagor nung tanto iti pagbalay ta. Nagsakit ti panagsasaon ni auntie kanyak. Linipat nan anaming pinsan tinar-aramidak iti kalabas. Apay akas jay. Kaslawanin apulos ti patag ko kini auntie. Tamaaramid na pa yan ti mang papanaw kanya. Ala, Houston. Adaasi ti Diyos. Patsyak adi na tabaybayan. Talaglagi pem. Adag iti tao ama idadanas. Wala matagtagi basit. Isuda ti bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararagtag iti. Takid dawon ta ti tulong tinamarswa kadata. Nanang, kwartayo man. Awan man ang gatas ni baby. Ibagam kami ni ti asawam tagtrabaho. Nabayag kayo ngagdendin na. Nga maging kayo tayo istambay pa lang. Awan mo't master ka na trabaho, nanang. At nga awan, nagadaw ti mga ayab gankwa na amapan maki-construction. Ngam di na mga min kayat. Nalaka ngamin amabannog nila kay ko, nanang. Dinto pa'y mabannog aputot. Agsasarunod agiti putot na ngam di magreklamaw. Alaki din, ikanda ko ni di kwarta. Di kayon sumanao. Ay, da kayo latan ti papapanan ti birok ti store ko. Maluglugi pa yun. Tapat ti Jacobsat mo, syakmat amin ti pagdawatan da. Agan-anad kay ijay abroad, ha? Kanang singsingpot kay ijay, Benji. Wen, bakit? Urasi ka, ha? Agan-anad ka matapanawak, wen. Kastamot ang tisikog mo. No sa anak la ko maamasikog. Ag-abroad ak matan. Di kan tumot la palubusan. Bayam asyak ti agtrabaho para iti pagbiagta. Agurnong ta. Para iti masakbayan ti buklen ta a pamilya. Akim balay ngay iti may patpatakder iti abay ti balay yung kanakan. Da kami iti asawak, auntie. Ngam paabangan mi dayta. Pagbalinin ming apartment. Anya? Ay, nagpintasan na talaga ti biyag mo kaanakan. Diyak laing pagarup akas to iti pagtungpalam. Ha? Kandamag kong adapay balay anagatang yu iti bangir a barangay. Ay, auntie. Papaabangan mi matlaang dayjay. Ay, imbag ka pay. Napintasan ti biyag mo. Ang amdagi jay kakasinsin mo. Awampay umno, anak ya sasawaan damat. Pasig da amin na sadot. Ha? Sadot da lang arudan, ag sasaruno pay ladag iti anak da. Ay, kinapuno na marigrigatan ako namang supsuporta kadakwada. Siya kami, hindi mangipapay iti kasapulan da. Apay ngay, auntie. Bagaan nyo ngamin ida, ah. Narigat mo't no nakadependar dalatan kada kayo.
Apa, andak mat nga ron no bagbaga akid Iso nga gululi makaklatan na Ela. Anya? Pagkawanan na kumakaanakan. Nagbalinak nga agumkan ka iti kalabas. Inagumak di balaya pinatarimaan mo. Ala, baybay-an yun dahit na, ante. Nasayaat kit di. Tapno adda pag naadan nyo kadagiti kakasinsin ko. Ang nakasaldan di balay, Ela. Anya? Kat papapanawan na kami. Iso nga agparparikuta kita iti kwarta. Agpautang ka man kiti ka anakan. Uray 100,000 laan. Ha? Ay nairanamot nga ado ti paggastusak ita, ante. Ngam no papanawan da kayon, adda bakan ti asilad dito'y balay. Dito'y kayon nga agnaad, ante. Ay saanan. Mabae na kita asawa, Ela. Nasingpot ni Benji. Man nakaawat day jay. Uray pa'y, basta mabainak. Mangkita ak tulatan iti pagabangan mi. Kat ulitat tagkin daw iti pamakawan kanakan. Pagawanan na kuma. Biyag di tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy oh. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta. Jack pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo. Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulanan nga agtrab-trabaho ak dito'y balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko ken ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman aktere ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo daytan ateri. Ammo ka bulbulaan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango dayta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang, dayjay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapaawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Ta sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas tetak. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kung timang ibagbaka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya ka may isa. Saan aday tati pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kuana. Gapoy ti daytya na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikana kitinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kuana. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin nak ni Sir Eddie.
Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak lata gwapo nga oray saan mat. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagtagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandom. Dagaangan ngamin, madam. Apay, awan na ingpis sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijaya. Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mo't dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Manakipyang. Oh. Apayakas ta ti panangkitam kanyak, Terry. Apayakitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing ka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam. No maibaw, ing ti imatang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Terry. When, sir, tapno mapagserbian kayo anaimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Terry. Naiduma ka ngamin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Terry. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo iti na minsan nga aldaw. Nakagata nga iti napinta sa badok. Bagay kumutlang ti ginatang ko ang 90s ko, sir. Pinapintas nak day ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Terry. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you mat Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yo iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kan ka. Tultulungak lang, mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaunan, Eddie. Ni mamamat, tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day ti Terry. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Terry, baruak mat, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na, mama. Nagagat ni Terry, kan naasikaso, nasingpad. Kunak topay kat. Podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Terry. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Baragsakan nak. Ngamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya.
marigri ka taklaan. Kat ti pagdanagak, ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na ti maipapaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkulaapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaw nun mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minjay babaw ninyo. Sanak mo't anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpot ni Terry ababaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling ugali na. Ha? Masiguradok, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga ano anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kaslad datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie, mama. Ibagayo tapaliiwan na pay anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pang-aasim, tadi kagdardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kon ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saanak ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko. Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso adiyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay ikasta aya. Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isyakon, Barok. Asidaglaang mati store dito, eh. Bayam ani nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan ti agnaag dito'y balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo anasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan dito'y balayo, Eddie. Ha?
Papanansa kayo no pumanaw ta dito eh. Di mo kunain nga agawid tayo dyan lugaryo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pag naagdanta. Mabalin metkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kayat ni Terry ti pumanaw, isulaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak da ito eh. Talaga natangken ti ulom. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpet kan ti agin sisingpet lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaing agpamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalik yung kiniteri, mama. Basta siya, napanag nagakti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti kaya't tiyo mapasamak. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kiniteri. Apaw, sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Ayat tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, Lolo. Ay, saus. Anwam tibak nang nusuberbiyada mag. Ugalay, tikang rulaan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingbot ni Terry. Kidawag ang makipagnaid kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos nakadwa dito balaya po. Agyaman kami, Lolo. Adto yung tigatas yun, Lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing po tinubya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, Lolo. Nagsisilap dagiti alahas dagiti alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita panangkitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yuta masahyak ti bukot yu, Lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganiid. Ang mga nuwag imong. Saan, Lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, Lolo. Aday ta. Ay, sus! Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu, Ay na, nagbayatan. Baka ginawat si bukod ko, Sige lang, Lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, maiturog ko ng sabot no kasto lang. Sige lang, Lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat konti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu a kwintas, Ede, Tere. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Nangikan nyo ay, Lolo? Diyan ma, ikatanday day. Nakasuot latta kanya. Ngam, awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, Lolo. Nalipatan yung samat nga inikat yo. Oh, nga ta.
Sa anak pa'y mga kabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, man, tanay, napatagkan na dahil di akwintas. Manaw, tagas di akwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo. Magagit kaya, balasan kaw. Wan, nakaluto ak meten. Iso dalusak dagita kukuyo, tani. Nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan kaw. Taituro ko man dito tumba-tumba, tugaw kaw. Bayat ti palang dalos mo iti kukaw. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray ti rilo na, inalakon. Di nak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog ak mga paisaw. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw na balasan kaw. Eh di, agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bigat, sa pagtagbiyahe. Noon na ako mga on trabaho, tadwata nga gawid. Madami kami ng sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay Ada na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalak Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ka. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak. Apay nga saban ni pudim tang daide. Kantinubya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kayat. Kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan ay ha? Nagwapo ka mo't una yan. Bim mo daw kan bim makad di pa magim anagyan ijay syudad Saan mo't unay? Kumusta? Balasan ka pa Siyak, baruak pa Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wana. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumarta. Inta mga ni Jaylee. Pag-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta, ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay-ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nang asawa kan, ngam saan pa'y matkayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mat nga amo? Madama pa'y latipan na ka-examen na. Ngamkit di, naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan.
Kabalak man. Basta ikan nakitikwarta nga agawid ha. Awan paggatang ko iti Agustina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan titulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kan kuana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawi di jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya siya, Terry. Ang tagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no jakag trabaho, Kenneth. Siyak nga ron tagtrabaho. Ni, mabitla nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano kang agawid? Ay, kwa. Sorry ha. Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolom ije balay na. Ha? Anya day ta, Mama? Buyaom ti aramid jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumeng ngamin, asan ang mapagtalkan day jay ababae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mong kaya tagsubli dito eh. Kaputagdan ng isukatang kanyak. Ha? Nga sana na ito ti makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta idarumda ka. Gapo iti panagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalodan ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, Mama. No jak impangag ti pamagbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay ababay? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay dito pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaan ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay karum ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan, mayat makay? Anyat pagpupudutam asim mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sa nusumrag ka, naladaw ka,
Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag antirik nak. Ang kasta ka met. Raymart, Anya ka talaga itibiyag mo. Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Muson! Rumuwarak mo lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken, kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ag sakit? Kat parbangonan iti simmangpet ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumpanem. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririin ko. Pangasin ta di naksirmunan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadana ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbinan dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak mo't asa anak mo't anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbahan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Anya man na trabaho tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tayo tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tanukas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsong kin ni Raymart nga agbartag.
Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisar saritaan na gititat tao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsong kini Raymart nga agbartag. Manipod ka no, idi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsong kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsong kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak amapanag siya. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay ka matan. Nagbabawi ka ng asawa kan ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha! Sikatin nang ibagay ti kasta ha. Ha! Ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wan! Pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaan ngam nagunagan ti sannaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaruno ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimaan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliwliwag da ito parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak tawa makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo patpat nagta dito Tayo inom ta kami na swildok. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir mon. Kan, mga apakan ka pare. Iso, syakti ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno, awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag Tapno, matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Diyak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Diyak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti hinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sumapol ka iti pag-sideline nam. Diyak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng.
Agkararag ka, anak ko. Kan pagbabawyam, dagiti mading aramid mo. Sa kanto agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Ammo anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang, Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo tag-relax sige pare. Kayat ko dita. Sigurado man nga rudon at isyat ijay. Egat mo na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaammo ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saanin? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak nga di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan nagiti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akon pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yung nagbanagak. Diyak maglunti kasto yung nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Dili asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay.